Cova Ha'e Ramón. Ha'e oguereko 30 años hoiko Chacarítape. Ha'e ndoikuaái ha katu hekove ojogua heteite Paraguaiguáicha. Ko árape oho'aja omba'apo oikuaa sapy'a politikokuéra oikytĩjeyha presupuesto educación pe g̃uarã. Oje'eva'ekue chupe educación ha'eva'erãha pública ha gratuita ñemoarandu ha'eha peteĩ derecho opavave pe g̃uarã. Upévare Ramón oiko mbo'ehára ha ko'ág̃a ombo'e peteĩ escuela públicape. Ha opa ára ha'eha peteĩ oportunidad ñambopáy hag̃ua arandu. Ko 30 de abril pe Ramón ojerurejeýta gobernantekuérape tomotenonde ñemoarandu ha katu nañañomo'ãiri omoinuhaguére chupe Margarita, Rosana, Víctor, Miriam, Gladys, Juan Carlos, Pamela, Juliano ha hetave tapicha ñane retãmegua ohekáva avei upevaite. Con tu voto exigí una educación de calidad. Una campaña de Juntos por la Educación, con el apoyo de la Unión Europea.